بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dahulu magsyukur kita insya Allah subhanahu wa ta'ala tiyak kita kesua ni pabalik si kuap-kuap ini tanda ngajian sin ilmu ni tanda ngahati sin syarak ni tanda ngahati sin pinturu ni atau akan paduman ni do kita bigay sew simban turi ata bulak dunya ini do kita bigay miaan hinang pipitu bisan do tinag gawe syara miaan ilang galat jawe te menjadi ingin maksud din unggul dembua bangway miaan pinenia atau akan may pakale sisa ini pege ama pakalehin beli telu isa pakale para kaji nakone me kita bitu niya pakale pende istimaun nakdi pakale para megje kadja yan ko me sindue bang petek kahal si me lahat si peg siminalan hadja pagpuas ili miaan ubus seminarin tebohin tigas si anu atau akan gay tigas si anu nai tebohin na pruma sa bang tileu no bang ini asal-asal iye pengajianin nagani atalam palam ketelunen pakale iye ne tadakkuri iye ne pegpsem nako kita bitu bakas takale bine iye ne binisarahin cuma gua kue riniwain hadja balik dugay miaan lepas menjadi umat Islam asal kume amban tagna pinapanjari pe Adam andang ni kita bita raak dok andang ni kita bita pawis kume metu ule bagi si waktu pinapanjari we Allah Ta'ala Adam peinte amban bulak dekemel yene amban bulak si sindue miaan yene me riwayat amban kemon bayuan kolor bulakin Adam peme penjerihin amban yen bayuan ko isab yene kolor me penugunen ubos miaan hininang duk pisak hininang pisak ubos bahutini hupan nyawa ubos yene apu tabi Adam alaihi salatu wassalam menjadi umat Islam pag sakay sa ili ubus ne pamapanjari iyahin nalay na din akpesujud kemon malaikatin lamud nilay si iblis yene hebilisin pero Allah Ta'ala dalam Quran ne mahamulliya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Esebun o Muhammad si waktu da kami pasujud me malaikatin pu Adam pasujud heb kemon illa iblis melainkan si iblis aba nagga wastakbara duk magtakabbur bentuk pagtakabbur nen pegsakay tinilaw we Allah pe inni
ma mana'aka alla tasjuda id amartu, ine pe inne mangagpangan keuhin budaak te keu we keu ga pesujud ine bisaranen khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sa inge pesujud ko iye pepenjerino ro amban pisa buak ko pepenjerino kamban ebot hap ko penne tala amban iye na samian bentuk pagtakabur nen wa kana minal kafirin ubus duk kenyaan nen amban iye neme siye mian mananagga. Menjadi umat Islam sampai ila na ci iblis miaan si sabab ga pesujud nen na puas ili ila ini ngordel Allah Ta'alahin mag-izin Allah Ta'alahin pu Adam alaihi salatu wassalam duk puapu tewi Hawa dinapeten na nisye dalam surga. Nanan sini magpain Allah Ta'alahin wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Open ni Adam, kuwe itu peten na ni keu duk andanu iyan di dalam surga. Ngananin asal-asal lahat tenbi yene surga sin Allah subhanahu wa ta'ala ga niya rison tewi ge kitewi magangan-angan pi balik. Hangkan ne bang tilew no ke mon manusia metuhin bisan pesaing ge hap Saudi tuuruk sa sakatante bang silahat pahagad inosalten tuuduk me irkonte silahat kekab dinosalten sa pegtilew no ahin bang baya ke tuu atau akan bang baya kali silahat asal kemon kita binin asal dok ku pepinain silahat we pegge yu nomo dalam pangatean te asal-asal lasate silahatin hangkan tilew no aahin bang mabaya ke pasek surga bisaranin awe bisan adupang peinde mabaya pasek surga yu lu nomo dalam pangatean ne asal-asal lahat nen yene surga pegge asal-asal lahat apu tebi adamin. Pagsakay pinasek surga, pinatuhutan dua sesa. Na dua sesa ini may umat Islam, isa pangandaakan. Pen Allah Ta'ala hindi dalam Quran ni mahamulya, puas amban iyan tabasat miyan, continue ayat le, uskun anta wa zawjukal jannah, wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Namangan ne kampen ne megduhul baya ine tekeswa bilu dalam surga iyan i pangandaakan kemeru esessa panglangan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin saada kampan hadja pen ne patapit si kayu ini yene inalinan syajaratul khuld duk kampen ne gayte bilang amban anyaya. Menjadi umat Islam asal tagna pe puapu tewi Adam tek kane sesa duek kayuin dinaak duk pinages nama pagsakay sa ili lain ni siya meglihanan dalam surga tehinan si keisain pangandaakan pente yene mangan megduhul baya lai sa problemahin tetinggal si keduehin dinak gay siya patapit si kayuhin sumagua tumapit siya pi janan den gumua ambad dalam surga sampai pinepitu megdata ulak dunya tu para nutsi iya ni ginhawa marandi iya ni pardusihan talanggal dan niya menjadi umat Islam kita wi penubu nen taraak kita wi duk tapagis yene sesa pangandaakan duk sesa pamagesan pusaka inin amban yene apu tebi zaman tagna aliti apu tebi Adam alaihi salatu wassalam naga niya rison tebi Assalamualaikum. Waalaikumsalam wene hinang pangandaakan hadja ubus gay ni kitebi miaan ninggalan panglangan ganiya guna miaan rison tebi bisan ko ito gay megturong
pege magsambahayang duko. Bisan ko ito gay magtabon aurat, pege magsadakkan. Umat Islam, reason inin, dahil nangun miyaan, iyene kaadikan. We bisan dukew murakot, pege maggadji guru dukew. We bisan dukew nangkew, pege istikama dukew si masjid. Pege bangsa ingge bakas tapanganda keuhin. Magsadak ka atawa kang ngungsuran zakat, sa ien du isa bakas tepe meges keuhin, we gay kew manjari nangkew. Mananen subay pinaglimbang-peglimbang. Ngehinang pangandaakan, duk ngehinang tawakan ninggalan, iye ni singkimon pamagisan. Nanan siinin me umat Islam, yene kamali me sindue manusia, yene itikad de pangandalan den wa amilus salihat, yene amal salihin, yene we meghinang hap, we nambahayang ni hajja, we muasi ni hajja, we magsadaka ni hajja, we megtuntut ilmu ni hajja. Ga tahatire, we bangkew hati gay nangkew, we bangkew hati gay ginumtuba, we bangkew hati yaan gay mangandaat pege tinaggaw Allah Ta'ala, tewilang duisad men amban amalun salih, yene amal hap. Nasababi tikad tebi inin pangandalan tebi hinang mahapin ieru miaan pangandaakan ubus bang ninggalan pamagisan we duman ne hinang hap hangkan kew ngesua nang bahayang sumagwa ge megtebun aurat. Nang bahayang we ge megtebun aurat. Ubus ge megtebun aurat. Na inin no umat Islam umbul dembua subay ingat tetura tak bulak dunya inin asal taraak kita duk tapalis kita. Kemon pangandakanin malum si kita bi, yene itu wal pinangedyanten bi, lemikian sayen duisam pamagisanin. Naubos syara me matuulay, pagay niya me manusia, kome miyaan paatag si me lahat, niya me peinte, miyaan pinagluwa iye ni antara dua mepong tiniihin. Pagi bahasa zaman Adam dapat kaysa buat pinagluwa duhadja mepong tiniihin. Bisan dab zaman Adam mepong tinairu. Kinawin do. Iyen ni syara tinuhud men. Natadaak kita kwe me kapangandak zaman tagna le sumaguwa kenia duk syara tebi. Kenia duk syara tebi. Syara tenbi syara Nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus yene syara Rasulullah ini syara yene miaan mepetek kasih kita dembuli waktu ini pinunasan uwe ne kemon syarat yene dumehel ulay. Bangken yan sambahayang zaman tagnain, kok sambahayang Nabi Musa. Salung hadja, dukkohab, sambahayang te si zaman kuituhin, 5 waktu. Bangken yan puasa zaman deheluin, niya puasere me dan tahun, puasete kuituhin, 30 eleudu. Umat Islam ubus dialim bulan Ramadan. Bangkeniyaan syara deheluin. Hinalal sisiye me pesujud si aahin. Pige jangan takna. Manjari pesujud aahin 7 Yene kok pesujud Yakub, kok pesujud yene miaan inane, miaan anda Yakub, dok yene sempuk dembua amban anakne, Puyusu alaihi salatu wassalam. Nabinain bakas jinari mepesujurin cu ini isa brisonnen wege jinari si zaman kue itu me umat Islam syara dele syara te niya ne bakas binetta dua junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini miaan si zaman kue itu ini menjadi happy maksud wal kinulibut ku kumen sini
Yene me Christmas inin. Christmas inin pinetenggerin duk pinahadjere manamalin duk gay kilalere Muhammad we Nabi. Yene Nabi tabi Isa alaihi salatu wassalam. Okay si hajja bang mesindwe agama ru memetenggehan yehin. Sumaguwa pegge niya amban muslim matuk maglami-lami, niya amban muslim matuk petelobong, niya amban muslim matuk peseuk kake sime paglami-lami yene me Christian inin, me umat Islam. Sine Christian ini, sine yene miaan peinte menuhut Isahin alaihi salatu wassalam. Tesubahat we Dr. Zakir Naik. Dalam Bible hinaram yene megzinahin. Dalam Bible de hinaram yene meginum tubain. Meginum mian alkohol. Gay manjari yene mian meginum makalango ahi. Dalam Bible de subay megturong kerendehanin. Subay megturong kerendehanin. Dalam Bible de subay gay lumba aahin si kesentu-sentuhan. Dalam Bible de miaan ga niya magpain, ga niya ayat atau kan verses magpain we Nabi Isa Tuhanin. Nabang pinayaman yene sinduehin. We Kristiyanin ye sine-sine nuhut Nabi Isa. Maananin mas Christian pekitebi muslimin amban siye Christian mengakun. Natohin. Pegge syara den dinagay singinung tuba sa mayang kiubang sine magdagang nukbang sine maglamuhanin. Inday bang percent to gay maglamuhan amban me yene sindwe agama lay dari Pilipinas. Syara den dinak megturung yene kerendehanin dinak meghijab. Sumabuwa ga niya ang bansiya nuhut syarainin. Sine menuhut iyehin. Bagi isang tasabat dalam Quranin. Yene kita memang sa Muslim. Dalam mian syara de dalam kitab de zaman tagna lay. Wegay manjari mamangan bawihin, mamangan daatin, sa mayam keu bangtek kane noche buenahin, pinabahangkara akahante keu mian kayat hadja sa yene lechonin. Mananen ga tuhut de yene mian syara de mian. Nakitebi bisan pa bahatu sa inge pangalampaiye. Bang kitebi pihinarapan kue tulis si deheluan tebi. Asal kita kaya tebi maman pege haram si kita biduk haram dap si nahangkan sambat Dr. Zakir du bang pegbisahanin we Kristiyanin menuhut yene agama si Isahin menuhut yene kitab Injilin mas Kristyan pe muslimin amban yene siye mismo mangakun we siye Kristiyanin pege agamahin me umat Islam gaan pindah. Kemon kenabihan asal tek kapitu perata ulak dunya dan buah rubino oden. We Allah Ta'ala hindem buah-buah. Ini kok daran tersubhat bisa akidahin. Hangkan ni ayat Allah Ta'ala hin penne. Kadzabat qawmu Nuhinil mursalin. Pinuting peinne we kauman Nabi Nuhin al-mursalin. Me karasul-rasulanin. Tilewin lai. Piye rasul mepe turun si kauman Nabi Nuhin. Dembua du. Dembua ru mepe turunin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sa waitek ka ayatin al-mursalin. Pinuting den me ka rasul-rasulan. Salah Quranin. Wal'iyadu billah. Sehingga kasala ne ini tamanan to bisara. Sehingga pagmanat ini. Mananin bang keu meke puting dembua rasul
Ko dute puting nukemon karasulanin pege dem buat rubido oren kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana nih? Yenya binome kenabihan zaman tagna li kume amban Adam nyebut na zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. We dem buat Allah Ta'ala. Sa way puas amban Nabi Isa tehinang telu nih. Tehinang telu nih. Amban poonan ne inin me umat Islam. Na inin subay pinatamparte. Ga ketauhan te bijaman tagna puas amban ke dumangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Magdiataan pagi siye bang siye mati Nabi Isa. We te kubur we de us elrum balik puas telu eleu. Na happy me keulaliin bang asal Tuhan betad tene Tuhanin sa sine mangantanan dunya tu dalam telu elo kemetei nemiaan. Ini apa? Sine pe Tuhanin dehelu amban panganak ni bang asal Tuhanin Nabi Isa. Name tilewinin asal gay PS sip dalam akal we yene miaan Tuhanin me pong tineiku kalasahan. Naubus. Puas amban kemetei Nabi Isa, astagfirullah. Kedumangkat nabe padiata langit, pegegay mati, sa bang si itikad de mati, sa pen Allah Ta'alahin, wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah. Ga mati uwe de Nabi Isa, sumagua, dinangkat Allah Ta'ala pada ta langit. Pen Allah Ta'ala pesi ayat dembua walakin syubbiha lahum tapabantuk hajja sisiye we Nabi Isa tebitaiden tebetad de dia tak krosin sa inge bantuk nin si waktu piniha we me Yahudihin Nabi Isa pegge bahan me Yahudiin bang niya nabi tek kasisiye bugay megtuun pemeno nen dukhawan sure pinapati we re pen Allah Ta'alahin awa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ini na isa benne si kamin kawa na tek kanabi ge megtundok nepsubi pemeno nen pinuting we bi ubusin duehin pinapatay miaan we bi nakwe pemepetere miaan Nabi Zakaria so sa miaan mo siya magtauhid ilupugan no ere sampai umasik dalam gulangan tesiggaw ere dalam gulangan ketahan bang ina banden pinawelso Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam anak ni Nabi Yahya ketahan bang ina bahan me Yahudi ini pun Nabi Yahya inedok kelong nen tineklungan sampai pinisikat pe nekura zaman miaan nekura Yahudi zaman mian kok Nabi Yahya hin bino meglibutan dalam Madinah yene pelehan demiaan. Na lamud ang banta papatay uere yene Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Manjari may umat Islam pegsakay sinigya uere Nabi Isa ininte subahat si kisasul anbiya dalam kisas yene tafsir Ibn Kathir. Tinekkan na may Yahudi miyan, narog may jamahan ni Isa. Pag-asek de, kemon jamahan ni Isa miya, anduk Isa ni alaihi salatu wassalam, sari kemon bentuk din. Sari kemon bentuk din. Pwede, kue bentuk makambal miyaan. May kiwalali hip na yan. Sa Allah Ta'ala, TGS ni kemon miyaan. Parkalain. Gepi pehunit aman magpepenjari dunya tu behi ne tuat me magpindah luwe ruhat jatahat inedit. Payaman ko itulu bang may patta inosa tahat inedit ta jabat tay magbentuk ased din kyo. Na may umat Islam pay may Yahudihin banggay kam mag-aka bang sine Nabi Isahin ang bankaam pepetay kami kam kemon. Pepetay kami kam kemon. Naniya sahabat ni tamanan tapit ni siya metenggetangan ako pa ini Nabi Isa. Siniggew binitay sampai mag-imangkan si we matay we may Yahudihin Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sa pen Allah Ta'ala walakin syubbiha lahum
tapabantu kadya si siye we TPPT din Nabi Isa sabang Nabi Isa dinangkat pediata langit. Nain mana asal-asal Krismasin inin. Ko bakas tesumat ku si kaam tahun dehaluin. Miaan yene miaan kemete yene peglugtu pegi masa miaan Nabi Isa mati lebihan bininsana yene we me Yahudihin. Nah ini asal-asal nin yene Krismasinin umat Islam maananin. Mencari sisain nehal di zaman Nabi Isa pagsakay wapat pagsakay tapadangkat para ta langit duk tapabantuk si siyewe mian wapat Nabi Isa niya amban me jamaah mian me umat Islam mag-agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yene nuhut Injil, yene nuhut Gospel. Mencari pagtaamot puas amban yene miaan 300 tahun palabi niya inin pari si Misir si Egypt inalenan Alexander yene inalenan Madina inin Iskandaria inanu nisbatan 7 alenne inalenan may Christian Saint Alexander ubos duk niya buwa pari inalenan were si Arius. Si Arius inin mag-agama Nabi Isa. Duk mag-agama Nabi Isa. Mag-discuss siya duk si Alexander inin. Asal-asal Alexander inin magsumba barhala duman iya Christian. Pein ne Tuhan Nabi Isa. Iya umudang buwa mag-declare we Tuhanin Nabi Isa. We anak Tuhan Nabi Isa. Bang anak Tuhan mananin Tuhan duwe Isa kwe amanin. Pagke bang sapiin nga anak sapi, kambingin nga anak do kambing, manukin nga anak do manok, Tuhanin sumarag nga anak Tuhan. Amban me rapat, amban me miaan pikiran tay manok sa matan bahasa tay yakanin piniringan wele. Nabinangga we si Arius inin. Yenin ginelal Rasulullahin si waktu nulat pu Hirakil banggay kayo pwede magparatsaya fa'alayka ithmul arisiyin na nuhut penes kau isim me arisiyin. Me arisiyin inin yene me Christian inalinan bang si English Aryan. Yene Aryan Christian. Yene nga kung cewek Tuhanin dembuwa duk yene Trinity inalenan were in the name of the Father and the Spirit Son yene kwe me pine sa plan ne kwe tuluwe Tuhanin telalu sumabuwa dembuwa du memo inin inalenan Alexander inin na binangga we si Arius inin me umat Islam binangga we si Arius inin pandak tenehadja istorihin miaan sampai makakaput yene perengan Trinity inin Alexander inin pege niya ne kura Roman si Turki metuulay sampai takampen we de te miaan inebenin kompol yene si perengan Trinity miaan na sampai mag-meeting siya delem Turki yene inalenan we re baktuluyu si mesindwe agama miaan ke Council of Nicaea. Yene pagtipon si Nicaea inalenan weri si lahat Istanbul zaman lay. Pagtipunan dem yan dari ampat pari memohin lamud ni Alexander declare de we Tuhanin telu sumabuwa dem buwa du. Nakan pen Ahmad di dati kitohanku bang ini akal memo ini 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Hindi kakan akal. Mencari umat Islam pandakte sampai miaan sinig gawe de si Arius miaan sa pagpagigaya duhut miaan nagpelingan yene Trinity miaan. Na sampai kemon siya suku mag-ibadat nuhut siya agam na Nabi Isa mag Tuhan tuju Allah Ta'ala ng buwa-buwa
pinapatay si waktu mag-declare yene si meeting demiaan sewe dembua amban sewe Alexander mian inenan Agustin yene Saint Agustin bang si Christian mian kue itu mag-declare metad hukum kemon sesuku gay nuhut si agama Trinity inin yene we telu Tuhanin pinapatay dembua amban yene kilerde minsana kemon sesuku miaan magtauhid tuju Allah Ta'ala numba tuju Allah Ta'ala dan buwa-buwa nut agama ni Isa inalenan were Nicolas iene Saint Nicolas bangsi sindue agam iene inalenan were Papa Noel sinod kat Nicolas inin inalenan were Santa Claus iene megamutan ko itu megbedju peat pinahal gawin may kamakanakan ko ito. Santa Claus inin, kaba December 25, dumanan mo o regalo. Kalis binoone iyan pinapati kemon sesuku mag-agama magtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pinuto sa jawere, pininda istorihin, pinahap bentuk nin, pinelingkat yene, kekehinang niyan, sampay basang urong regalo. Tujume kamakanakan. Iyan story na iyan may umat Islam. Yene story kemon may khurafat. Yene may sindoy agama yan. Nakoy may pain may invento ko hadja. Koy may kitawan may makastepi. Nahangkan na siya pinaniya pagbasahin, pinaniya pagkalehin. Tamanan hap. Napagay ugaga bang tepet. Uy haram may Christmas. Hindi kitawan tibang ine story nin. Naurus Christmas inin, bakas tisubahat kurikam tehon deruin. Asal-asal na inin sinelebratin birthday nekura Roman. Amiyaan Santo Roman. Santo inin Santo Mata Elew. Santo Mata Elew inin may umat Islam. Sinelebrate may Roman December 25. Pagdaarot ta pagbayaan wa Romanin, yene Trinity inin, yene pelengan Trinity, yene we telu Tuhanin, na pinedulos na we de si Alin basa duk na magsumbaya, hininang na we re, yene panganakan basa si Jisasin na Isa in December 25, magtag na siya mag-celebrate lai. Bang payaman mo bang sinasalasalin, gaan niya Nabi Isa sinelebrate, gana panganakan Nabi Isa sinelebrate, yene pagkegkegan biru, yene kemon menuhachi, den kepak agamalu, Santo Mata Elew iyo sinelebrate biru may umat Islam. Nah, sa ini natin istorya ubus petologong pagkita. Uy, isang may subay may hinaram mo sa iyan, sa amin. Na may umat Islam. Siya po rin, nui-nui hadja. Nga na paglegesan siya agama, kahagad, nabanggai. Hangkanab niya narka duk niya surga. Hangkanab niya pahala duk niya siksa. Para pengisihan may pekelehin duk yan, pengisihan may petiwas amban yan lan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang Nabi Isa pen Allahin, inanak iya. Si waktu mian binetengan we Maryam sampai inanak ketahuan bang ina bisyara Allah Ta'ala si waktu kuas inanakan we ini pen fahuzzi ilaiki bidid'in nakhlati tusaqit alayka rutaban janiya bang kebayamangan jojoun pein ne hulmain duk labo buanin us duk keu kapamangan puas inanakan Nabi Isa tireu tekam ko itulay Desember niya tekitevi tamar buah. Gak niya. Sumiyan ke buah hulmain. Amban tagnaian meg buah atawakan numbi amban Julay Sabtu me Ogos hinalbes iyan yene hulmain atawakan Julay atawakan Ogos mungkin hinalbes. Nawang Quran tinuhut duman December 25, Nabi Isa, inanak.
Labo-labo hapjun may umat Islam, labo-labo hapjulay, labo-labo hapogos. Pinaninggahin lain na ganyan, kailangan pagkikain na sinubahat yung Allah Ta'ala maksudnya. Hangkan mismo siya, maghilap, ketawahan bi. Di alam Pilipinas, December 25, may Christmas. Di alam Ukraine, ketawahan bi bang sumiyan, Christmas din. April 7. Mananin, bang sinang kepak, December 25, inanak isa bang Nasrani adeng kepak, April 7. Inggahin metohin nan sinin na umat Islam. Naus, petilobong pikit na matuk, besi sahi ni hati pakaradjaanin. Naubos. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sine-sine nuhut yene me palangi nuhut pangadatan me alay fahuwa minhum. Tibilang ni amban atawa kan ngisua amban me pangadatan. Uy kinuhut magpain siya we tega anak Tuhan. Pen Allah Ta'ala dalam Quran ni mahamulia miaan magkulang maglabi tesubahat ku miaan dibuhi. So magwa pen Allah Ta'ala dalam Quran ni mahamulia miaan pen waqalu ittakhadha ar-rahman walada. Magpain pa ni me sindwe agamahin. We niya anak Tuhanin. We niya anak Allah Ta'alahin. Na yun ko sinelebrate de si December ini. Petipun ne campaign na yun ko me kinalang we me kami jaman me tulay, jaman me elementary pe high school pe. Kinalang dalam iskulan. Wetek ka ni Tuhanin chube kita megkegkeg. Subhanallah. Namat na pingin may makan at purag matulay ko pero gani ang pagpusihan. Talangga. Nasa akahan may kanakan min bang ini maanayin may bisarainin. Chube teed inakahan we pegkegkegan din we tege anak ni wetek ka ni anak Tuhanin. Ketahan bidusay na inin bang sa ingir hadjabis syara inin. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada magpain siya we taga anak Tuhanin. Pen Allahin laqad ji'tum shay'an idda. Asal mekebo kam ted pen bisara makalanduk manamal hajjinin. Makalanduk manamal bisanin. Ketahan bibang sa ingir bisa bisara inin we taga anak Tuhanin. Yene peggegegan we kanakan bangsa Muslim bang ne kinalan ini. Yene kalangan yene dalam iskulan wal bilalik-balik we kanakan Muslim ketauhan bi bangsa ingge hajjene ini. Takadu samawati yatafattar. Agen-agen yene pitung pangkat langitin geret-geret. Gesek-gesek we bicara ini. Yatafattar namin. Agen-agen langitin gese-gese sabab yene bisarainin. Watan syaqqul ard. Duk kinaagen bulakin kepak. Banis manamal-namal sabab bisarainin. Watakhirul jibalu hadda. Duk kinaagen nenten lubud kemon kepunuhan. Subhanallah. Yene bisara, yene kalangan, wal binalik-balik si may iskulan, yene dalam lahatin sa inin hati hadja bisara ini. Egen gese langitin, egen kepak bulakin kepitu lapis, agen miaan lubur punuhin, anda'aw lirrahmani walada sabab peinne yene pengegelalde wetege anak Tuhan. May umat Islam. Wama yanbaghi lirrahmani walada. Gay manjari tege anak Tuhanin. Gay manjari tege anak Tuhanin. Mana nin ayat inin batal yene magpain we sewe Tuhanin tege anak. We isa anak Tuhan magbatal yene me pelengan Yahudi. We Uzair anak Tuhan. Batal yene pelengan me musyrik we malaikatin anak Tuhan.
Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmanu abda. Gania data bulak dunia ini. Kemon pinapanjari melainkan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dia lemlikusan ne iyan kemon gay pegua amban pegmilik ne. Wa addahum adda duk ketauhan ne bang piye banisan din kemon. Ketauhan ne bang piye banis manusia kumi amban Adam ngebut kiniamat dunyahin. Ketauhan ne bang piye dendehin bang piye lelahin. Ketauhan ne bang piye lepugin kue itulay. Ketauhan ne bang piye kahan umusin kue itulay. Ketauhan ne bang piye kahan kenahin dalam tahik. Ketauhan ne bang piye kahan dawen malabuin. Bang piye mepekemin, bang piye mapahayain, bang piye mangadungin, bang piye mebibinaningin. Pada Allah Ta'ala wa'addahum adda. Iya, kemon iyan na umat Islam. Ketauhan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Kemon meipun miyan. Amban ako na rukauruk. Kemon sinduwe agama. Lune ke Islam, Christian atau akan ine-ine ne. Tek kasilaw kiamat dendang-dendangan. Paharap tuju iye. Lay ne kita bihini sab kemon. Balik si bakas kaya kehinang te bitura ta ulak dunya. May umat Islam. Bentel maanahin. Da kita bipitelobong si may Christmas inin. Na pinin pagi mura isab paragangin. Pente may mag-sale. Na dapat kay isab kite. Silahat ni. Pente may hap parang bisan doon tubang may mag-sale extrahin. Mayam na kamay video. Bana Allah, sobra pa ang pagsiuman. Asal magdara ya kante kayo miyan pakis. Nagay may kaine bang maksud nabu do. Maksud meli. Siya bang maksud upama. Miyan piu petelobang maglamilani matuk kwe me sinduwe kepong tinehante. Nada ateed sa macamad katon budiman. No way. May parkala inin ng umat Islam. Lamod. Miyan pain Rasulullahin si kita bikemon last na inin. Insyaallah ta'ala. Siyempre ni. Pain nila tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Dakutin pain ne bantuhun bi. Dakutin pain ne bantuhun bi. Dakutin pain ne senglitanun bi. Daku miyaan hinangun bi, kwe kahantang pengehinang Nasara, may Christian, po si Maryam, po si Isa, alaihi salatu wassalam. Na inete dot yang hadis ini. Rasul mismo mga kahan kitehin, we dinakgay siya pinahadje, dok gay binantu ko penghedje Nasara si Isa bin Maryam. Niya lite hetite me umat Islam. Dinagay kita petelomong si yene mga hadje po Isa po Maryam li celebrate day ne paglamilan ni ren. Dok kemon ne yene me kekehinang paepang kwe me yene miaan kekehinang nilay. Pain katuan syakur Allahu yarhamuhu. Allahu yarhamuhu. Pain ne hininang me nasarahin punebi Isa binetaran Christmas tree. Naniya pen ne amban kita hininangan teli-telian Isa Rasulullah. Ine pen ne hininangan me Kristiyanin po Isa, magkinalangan bang tao, tek ka elew, yene panganakan. Na inempen na hinang mayakanin, iluguan Isa pen na wete Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kek kohap, pemiaan inebenin, keelawan. Ngayon dumanin bisaraku. Kung isap kita inamahan, mesinwehin, sumagwa katuan syakur li, Allahu yarhamuhu. Banding nuruk me, miaan turun nuruk akal may umat Islam miaan asal to bini pagasal andang duisab niya hadis magakal niya pebisarane asal kabayaan kuted manamalan
Sewaktu kami makipagtuhot, magkulang maglabi, lazy sugemur. Painne. Tapi sa konia me upama me kalene. Mero Joel painne, Mero Joel maturan. Dayahan painne, bakas magtanim goma, dok ka manamal gumahan ne. Sampay niya ne pinne kaltex ne ko ito. Bang penne bahanten bi. Tekka. Bang tekka panganakan si Joelin. Mero Joelin. Celebrate tepein ne hadja panganakan ne. Dulangan tepein ne mian iye. Kita bipain ne pe mabangkrapi. Kita bipain ne kesinan. Sa bang bipain ne betukan tepi Mero Joel magtinem goma kita biisab ko iyehin. Kalu-kalu pain ne niya pe waktu tepi ngadayahan kwe kadayan re. Nasa i lupain ne yene parkala tibini. Gay pain na mararahidok gay sukup tek kahadja panganakan rasulin kegan kitebi. Megbinanyan megindabay ukemon sabang bepain na tuhut tebi bang ina bakas kininang rasulin kalau kitebi pain nagkasuan iya dalam surga. Dumanin bisara ipan boy bisara katuan syakur Allahu yarhamhum umat Islam. Nai wala tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Daku pende bantuhon me ko pementu Isa ibn Maryam me umat Islam. Nadasa sala yene pene masinduhin. Bentel yene explain ku yene si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dumani mana ne bisaraku wene be boy ligene vaya pagkisahan Rasul. Bang kinis sa rasulin ng umat Islam, subay kite, pag na dapat umul ng buwa, subay kite ngisane pe. Na sumabuwa, dumanan da minted da direm dan tahun. Bang na dapat pengisano me kanakan dun dahil amban petulin ne, amban me kisari si pusong, kisari si motor, kisari si mayuyo, mahasiklat. Ni me kikilat miyaan. Yene miyaan kamakanakanin. Ngabutadje, ga niya wege me kikilala si motor, ga niya wege me kikilala si pusong, ga niya wege me kikilala mayuyo, masiklat, si paruk, maglepas dia tak punuhin. Kuro te serbi me kisane ini. Temo okisya binomen uligin me parkaramian pege gana ni sa bakas ngisahan me kamakanakanin bangsa ingge bentuk kayat Rasulullahin. Nasubay kinis sa subay filmi ini story duk tehinang tebi kudwa duk tehinang tebi yene miyaan penuhutan me umat Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam mindaran dinaran ini me parkala ini. Naman jari maku ko kamaapan jika ang kemon bang nialete bisaraku kalaatan. Na pegi ibadat tin miyaan niya bedue pegi sialin bid'ah kaya man bid'ah pegi pinain hep iye me amban Syria pinain bang petekka gehap me anunen basa me pelingan nen iye si tengit bid'ah inin kemon neganen niya bid'ah dumain me umat Islam niya pe me amban kite amban me anu binain bid'ah hasanah duk bid'ah sayyi'ah. Bupagpayam ko sali du pelengan tuu sali du pelengan si Syria silahat Syam tandaan tamban lahat Syria sine tamanan had jale alim de zaman metule zaman kami lay Dr. Buti Allahu yarhamu. Yan na tinimbak si pagmuhadarahan ni. Pagge dembuay amban me Allahu alam maghinem me pete. Ketohan mi bang ine bisaranen. Yuro dalam YouTube. Dalam YouTube. Bang si agama pa inne pagbisara bid'ahin yene pa inne kemon parkala pasek no we agama iye buga niya asal-asalnya amban agama. Dugga pe inne niya bid'atun hasana.
bang agama pagbisara tampal bisara Rasulullah bid'atun sayyi'ah kemon. Sina na po bisara ini Dr. Buti Allahu yarhamu. Nasali rupag taksim tuo. Ganiya bid'ah hasana, dok ganiya bid'ah. Ganiya bid'ah sayyi'ah. Kemon bid'ahin balala kemon. Dembuat taksim siye. Dembuat pegbahagi siye. Ulama turuk, ulama lain. Iyan bisyara Dr. Buti. Allahu yarhamu. Inalenan niya bid'a sayyi aduk bid'a hasana. Inalenan pene bid'a lugawi. Bid'a lugawi. Na inadawe ni dalilin. Yenewe niya hasana ruk niya sayyi'a. Si bid'a lugawi, bid'a mahasajah. Yene si bisyara Rasulullah man sanna sunnatan hasanatan nyebut kayo na po sa nadis lebang niya megua yene sunnat baha ubu sunnat hak mana ni lela ipin ni lugawi nalawalam i pelingan ni na umat Islam sa yene me barijate yene me anute me kamera me cellphone me samin mata pinain ga si zaman Rasulullah kinalena ni nuwede bid'ah lugawi me umat Islam depende si pegposal. Painne mungkin niya tayo ng hasana ruk sayyi'ah depende sa pag-osal. Upama may kotse bang osal no duk niya pag-usahan no bid'ah hasana ye. Sabang osal no pengadugtol no tayo ng bid'ah sayyi'ah ye. Bid'ah bang siluga bang siya may umat Islam. Naruk niya pemet taksimat yan ang hukuman fiqhi. Inin bisara amban iyan mismo. Magpatek kagay magtewar me ulama me tuhin pa niya pagsapihakan yan me puro ataw kan me ahat. Iyan bisara relai. Naruk bisara turo bisar me umat Islam. Naman jari pagge iwadatin yene isa inalenan ibadat kemon yene tara aku Allah Rasul na palingan may sahabat ubus bang niya ibadat pasek no seddi ang bangga niya asal-asal ne inalanan bid'ahin kerwenen niya asal-asal ne ang ban ibadat sa seddi pengehinang no iyahin upama magjikir kayo ibadat nasabang pagtawot iyan bentuk pagjikim nun maghulangkaran tehinang iye sayyi'at tehinang iye bid'ah sino magpaininin lemikian Dr. Amban Syria Ruisab inalenan wera Dr. Ratib Nabulsi dembua amban nagga kilale me kapong tinahan tabi amban me Syria yan kemon na umat Islam Dr. Ratib Nabulsi pegge sala penne pagtafsir de ayatin penne wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Magjikir kayo siya Allah Ta'ala, lune ke keunenge atawakan ningko. Pamahanden pa inne, yan may magpansakin, wadhkurullaha qiyaman qu'udan. Magjikir kayo siya Allah Ta'ala, magtenggeting ko. Nabidahip, banggi keunenge, banggi keuningko, mananan, mene keulay. Sabang pa inno, magtenggeting ko, ubus ni ko mananen usnik na yan ko me takitete me diarem Facebook yan na magbulang karano na inaan we de yene wawin lai wow waqiyaman duk yene ko hangkan dalil den istidlal batal ng umat Islam sino magpaininin berikan puduman web ako sa duwe Dr. Amban yene lahat Allahu mian yahfazhuma atau akan yarhamhuma Dr. Butin Dr. Ratib sayili iyan may taksimat di may perkalainin nagini kita yan peruha mian may nakusika assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.